सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमासस्य शुक्लपक्षपञ्चमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाब्द अष्टाविंशत्यधिक-एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयशीत्यधिक-द्विसहस्रं मई मासस्य 21 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति देवव्रतारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। कलित महामन्दमती जतिकी करिछि असती जे भक्त चैतन्ୟରେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି।